Bog Nune, evo, ponovo se nalazimo još drugu godinu za redom u Minhenu. Daj mi reci što ove godine predstavljate? Nebojša, kao i uvek, svi ljudi predstavljaju pre svega sami sebe, a onda i ono što rade. Kao što znate, dragi prijatelji, mi radimo kablove, pravimo kablove i to ručicama. Ozbiljne kablove. Da, tako se kotiraju i mi mislimo da jeste i trudimo se da takvi budu. Dakle, evo nas ovde na sajmu u Minhenu, zastupljeni smo u dve sobe. U jednoj smo, ispred koje stojimo sa Eggleston Works zvučnicima, zatim sa Doshi audio amplifikacijom i pre audio gramofonima, koji rade i naravno našim kablovima. U drugoj sobi smo zastupljeni sa Wiener Lautsprecher Manufakturer ekipom i DAS, Digital Audio Sisteme, kompanijom koja proizvodi monoblokove i digitalne muzičke izvore. Odlično. Ajmo zavjeriti mi u sobu da vidimo kako izgleda taj sistem. Evo, izvolite, kako da ne, vrlo smo ponosni da vam ga predstavimo. Sistem se sastoji od ovih fantastičnih zvučnika za koje tvrdim da su priča koju tek treba neko da ispriča. Zašto? Ovi zvučnici sa sve stalcima koštaju 5000 američkih dolara u maloprodajnoj ceni. To je američka cijena? Ne, i evropska. Ne, sa uključenim porezom, sve, kompletna cena. Zapravo ne ni celih 5000 dolara, nego 4700 i nešto, tako su mi rekli. Predstavljaju punokrvan Eggleston Works zvuk. Dakle, ovdje ne govorimo o nekakvom entry levelu. Nego već ozbiljnija stvar, jel? Ovdje govorimo o apsolutno ozbiljnim monitorima koji imaju fantastičan... A daj mi reci ovi žuti kabeli, ovo je nešto novo, jel? Ovi žuti kablovi su naš novi flagship zvučnički kabel koji smo napravili i zove se Endless. Kao što vidiš i umotan je u ove osmice, pa malo i asocira na beskonačnost. I vrlo smo ponosni kako rade, to su džamperi, pripadajući džamperi, za one veće zvučnike koji čekaju na red da budu pušteni u sistemu. Šta je ostatak sustava? Ovo se pojačala kako? Jeste. To je izvrsni gospodin Nick Doshi iz Amerike. Vrlo interesantni lampaši sa obiljem snage, još više dinamike, detaljnosti. Tu su kato 150 cijevi, jel? Jeste, sa apsolutno mnogo snage. Ovo su pretpojačala, gramofonsko pretpojačalo i linijsko pretpojačalo sa pripadajućim odvojenim eksternim napajanjima ispod. Ovu amplifikaciju krase fantastična tehnička rešenja gdje vi jednostavno imate utisak kao da rukujete sa solid state aparaturom, a zapravo su ozbiljni lampaši koji imaju vrlo neutralan, mekan i dinamičan i detaljan zvuk. A ovdje je jedna nova priča na sceni, gore, u svojstvu izvora. To su poljski konstruktori gramofona iz Pre-Audio. Konkretno svira model 1102E, čiji je kuriozitet, osim toga da je tangencionalni, u tome da kompresor blago odiže ovaj disk i stavlja ga u pogon, taj, dakle, zrak ili vazduh, komprimovani, ga odiže disk i disk pokreće samo ovaj mali spoljni motor. Onog trenutka kada se gramofon zaustavi sa radom, ovaj disk se ukrućuje i bude čvrst kao kamen, ne može da mrdne ni levo ni desno jer se spušta na svoje postolje. Dakle, fantastično tehničko rješenje, a slušamo i da svira jako interesantno. Okej, hvala ti lijepo, Miroslave. Ja se izvinjavam što sam bio preopširan, ali pitali ste me, vi ste to tražili, ja nisam želeo. Hvala vam, dođite i drugi put.